Dünya Tatar Kongresi özünün işlikli seferin devam ite milleteşlerimiz bilen ışıraşa. Bişkek şehri bizni ısı hava tırışı bilen karşı aldı. Gün sayın temperatura 30'dan artkan. Biz hazır şehirinin üzerinde Allah Tağ meydanında hem kurganıgız şamda bütün jirde tiziklendirü işleri bara. Şundaki 30 Avgust günü Kırgızstan Respublikasında zor beyram bulaşak. Kara Kırgız Sovet Sosyalistik Respublikası uyuşkanğa 100 yıl. Kırgızstanda 100'den artık milletvekili yaşay. 36 yıl Tatar Boşkurt üzegi işli. Tataristan'dan kelgen konaklarını mında kıla jeyip, üzübізше Tatarша karşı alalar. Tabında milli riziklar oralaşu tuğan tilde. Bilgili bulganşa Bişkek'nin 29. mektebine Musa Jalil ismi birileşek. Vice-premier Vasil Şehraziyev yanga buruşlar kuydu. Jalil okulları indi mında железобетонны bularga tiyir. Tatar biyu jır ansambllari sözlükler bularga tiyir. Tatar klası barlıqqa kelerga tiyir. Anları Tatar mektebine eylendire alsak, mına bu bizning eng zor buruşlarının birisi tura bizning qarşıda. Hazır Kırgızstanda 50 minge yakın Tatar yaşay, 30 yıllık 70 min tiresi bulgan. Hazır bitinde biz çet жерде turabız bitinde. Kırgızga köyge çıgalar, Urusga köy başka milletke çıgalar. Eğer de onların irleri başka millet eken, ul bitinde olar milletin yazalar. Şunun için şul gına sebepli. Bu Tatarlar için uyuşturulgan Мәгариф үзәге Asıl Bala 2018 yıldan birleşli jihazlar oku asbapları Rüstem Minnixanov kuşuğu boyunca alıngan. Bizde Rus halkı da kileler. Metamlena sina nege kirekdim. Ol ete min kiyovum Tatar, iyi kaynanam Tatardı. Min alar bilen Tatarça silaşasım kileliydi. Uzgan yıl Tataristan bilen Kırgızstan arasında tavar aylanışı 200 milyon dollarga жеткен. Bizden neft, химия, машина, шина, meditsina preparatları gitse, Kırgızstan tuquma, jilek, jimiş, çiklevik, toştan işlenmeler jibere. Татарстан выходит в лидеры по... Әлі сонларға көз салды. Россия һәм Кыргызстан арасында булган икътисади күрсәткечләр буенча Татарстан алдынгыларның берсе булып тора. Между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Сергей Вакунов Төбәкара эшмәкәрләр конференциясын 2016 елда Казанда үткәрергә тәкъдим итте. Рустам Нургалевич неоднократно говорил, Инвестициялар кертер өчен Кыргызстан менә дигән ил, моны эшмәкәрләр дә белә. Рөстәм Миңнеханов та күп тапкыр ассызыклап үтте. Әлбәттә, иң беренче чиратта без сәяси тотрыклылыкка игътибар итәбез. Быел Кыргызстан эшмәкәрләре Казан форумда катнашты. Февральдә Садыр Жапаров киләчәк уеннары ачылышына килде. Шунда хөкүмәт ара килешүне гамәлгә ашыру планы да имзаланды. Бишкәктән Алия Хайретдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.